Aye bakaina menjani bitura mina imina Billy from Arnane Queen ra Identical Force Unresolved Matters hleketani bakaina ku ri hi vulavula marimi o hambana leswo swi kombeta ku ri hina maAfrika-Dzonga leswo swi tsakisaka ngopfu ku ri siku ra namuntlha ni kotile ku fika kambe andhawini ya le KwaGafontein C la kona a ri busy hi case ya bosesi ibile igcine hi kombeteriwa hi tintiwi lava hi nga kota ku va kombetela na hina hi tintiwi ku ri ntirho wa hina u simple i ku nghena hi make sure ku ri vanhu va kuma swilo swi nga va fanela mi nga hlama loko mi nitwa ni karhi ni vulavula ririmi leri ni zama ku va kombeta ku ri hinkwavo marimi na wa tiva ibile a ni jikajiki ngokutsho njalo bakwethu ngibuyela elimini engilijwayele khulu lama nikelelake njengoba khe ngitsho-ke dadwethu ngikhamba nokhaya ngizoyithatha ngiyiphosele ngakuye before ngingatsho ukuthi kuba yini namhlanje singibona imali ebusweni kwabodade laba babethi imali ezinye ezirarako bazama ukutsho ukuthi bajabulile ngapha ngendaweni yangikwaga kaya akuyithathe ukuyinabise before ngingacoca nabo usigacagaca usifihle ngayo okay ake sizeke kusebafethu ngomthweni from Identical Force Unresolved Matters bafethu sila kwaga C ya ke safika la kwaga C man sagijima sangena emizini kwafika nabo gogo ya kuningi bafethu but then ekugcineni we always say ukuthi thina we are the voice for those abanganawo umphimbo bafethu nabangananyawo sinyawo labo so sikhambile bafethu sabala namuhla kujajuliwe bana ngizomandebela athi kuhlatshiwe ngakwethu uyabona so bafethu yeah we are here KwaGafontein C yeah ngizokuthoma ngikhulume nawe dadwethu ngibona usigacagaca usifuqaqaqa ngiba usondele kancane la hlami kwethu akhe sizwe bonyana njengoba ke sathembisa ukuthi abantu bafuna ukwazi ama-outcomes wento esibuya kiyo esithomile ukuthi isiphetho sakhona yini ke njengoba sigacagaca namhlanje sisizile nikwazile ukuthi nisithembe begodini nithathe inhliziyo zenu nibophelele nithi Identical Force manje sesithethe sifake ngakini bonani ukuthi nenza njani ungathanda ukuthini after ngendlela esithome ngakhona bengekho mnandi akhe ngizwe ngesangidini lakho ke bafuna nje akusimnandi nithi nasengijabulela ukuthi lokhu kuncane sikutholile kusixolile ngiyophela mina into engijabulisayo ekugcineni sikutholile lokhu nesidinga nanobe bathi ngesikuthola ngibonga nina bafethu bana ngathi umoya yakho usese ngaphakathi kwentonyana khona kusese nokuthusezela ukuthize after le mali ephumile yonke into ihlelekile yonke into ihlelekile ukuthuseleka ngeke kwalunga le nto ngekile no akhe ngizwe ngapha dadwethu wena okay wena ungarekona ngikarelo nkoka wona awuye kwini because sinate potisa because sifuna ukubona na wena awudiwe imali kanti showeta ba bokeri ba hina wa byela ku ri wehe mani huma kwini then kwenda karini ile nikhona kubona vile ukhomena sithelenyana abokeri ba wena sanibonani sanibonani guys mina ngiwendikhoza umamkhoza ngalokho kwamemeza lapha yeah umamkhoza yimi and then maniqala vele ukuza mina bekungijoyina because ngihlala kude social transport kakhulu yeah nami bengikhona socialini sonke vele besithole yona le nkinga yemali but then manje sijabulile Identical Force isizile kakhulu so siyabonga kakhulu vele as you can see ukuthi imali siyiphethe isezandleni so siyabonga kakhulu aha ngize ngapha ngakuwe dadwethu ngakubona vele ngasukuthi ukhona omunye ufuna ukumbamba ngezandla ke kahle bese uthukuthele khulu mara ngiyacabanga ukuthi yonke lento ebeniyiberekela ekuthomeni konyaka toti ngalesi sikhathi ungathanda ukuthini begodi kuyini mhlambe okukujabulisileyo kukhulu ngoba namhlanje sikhona ngithoma ukubona ismile sakho ever since sifikela ngikubonile noma sifike ukuthi lisondela dlalani la yini into okujabulise khulu nazo sanibonani ku-Identical Force mina ngiyathokoza malami ngiyitholile even though ingakapheleli yonke ngaleyo ndlela ebeyingakhona mara Identical Force ingisizile ngiyitholile leyo encane leyo ngiyitholileko akusana nkinga umphefumulo wami ujabulile angisana nkinga ngithi thanks to Identical Force ngicela nabanye nje abafuna uhelebho bangabi nomraro bangene ku-Identical Force ngabona mos noma ngiphethe ifoni sibona imphepho mosiyo
ubatshele bangathembi umuntu ongabereki ngemali. Ungamthembi umuntu ongabereki ngemali yakho. Uvuka ekuseni ukhamba uyokubereka. And ngithanda ukudlulisana kumlayezo ngithi girls imali ayikho ematheteni, imali yabereka. Ya, ngiyezwa mara ngathi kusesenesililonyana esincanyazana. Bathi imali ayikapheleli mara mina kuya ngendlela engize ngakhona enginikezwe amandla ukuthi ngiyocollecta imali. Ngicabanga ukuthi kukhona okhunye kungichiya komara nokho mina leyo engithize kose ngicollecte yonke. Ngingazi ukuthi kunokhunye beningakangitsheli khona mara niza ngitshela nasele kupheli episode ukuthi khona okhunye okusalayo ngoba leyo yonke bengazi ukuthi mina kose ngiyicollecte. Ifikile ngakimi and begodwa ngithembisile ukuthi ngizoyifikisa nalapha. Futhi simphile. Sesimpile. Ngiya okay. Athe ngizwe futhi wena ngoba bekunguweke bophathi treasurer. Uyazi njani ngoba bathi imali ngathi ikhona echodako. Mina ngazi imali yonke engiyilethe namhlanje or engiyilethe before nale ngizoyicadelela namhlanje uyaziphelela. Kanti kunamakonyana mhlambe niwafunako. Simphile sonke. Awekho kokonyana. Yazi ukuthi angisho njengoba ngasho ukuthi kade sayithoma i-social media. Bekukuthemba umuntu kwathosa ukuthi sidecide ukuthi sifuna upgrade ene nathi asinaki yabo manje yasibethana lapho. So ngathanda ukuthini before uyivala napha ababukeli be-Identical Force bathanda ukubuza ukuthi i-prank eniyenza or liqiniso i-Identical Force ikwazile vele ukuthi ngihelebhe namkhana vele nje kwenzekala tshela ababukeli abangazi. Hayi i-ID yona siyibizileza ngaphambi kwakha thina sima-ID iye ngithi sayihunyeza kumele umfake no-F lo abafuna ukwazi i-IDF ayisizile khulu kangangokuthi beke sithole vele thina imali ngendlela bokungakhona umuntu akekho abafuna usitshela ukuthi kuphi njani mara nje silala sonke la langaziphuma sisoke la siyabonana nekuseni amna ngithokozile man akukho kuningi ngisho ya mara nyaluthisa umlomo nje usese kudanyana okay ngiyazwisisa ke mfowethu sakuchiya sathi kusigadela sakufuna saze singazi ukuthi ukugade bobone njani khani ngoba sesigcine sikhomba umuntu yena usigade so ubaleki bayangakabaleki bekangekho ubereke njani brother ngabaleni mama yeah mara ngokuya kwami nani lele ngibona khona umezandli isipha okay mara kodwa ngithanda ukubonga kwa-Identical Force ukuba nathi ekuthomeni toti nje ekugcineni akhamba nathi yoke le ndlela ekugcineni agcina nisiza mara nanomihliziyo zethu abanye singakaculi mara siyabonga ukuba nathi ukusiza lokhu esikhona ukuthola lokhu okuncane esikutholile siyakubonga. Okay, before nginikeza ukhaya ngifuna ukuyithatha-ke ngibuze umbuzo-ke mina niyangazi-ke angazi ngibani ongangiphendulela wona before angangiphendulela wona umbuzo kahle ukuze ni-decide ukufuna ukuseva imali zenu and begodi nifome this social club yini into yangigqugquzela kakhulu and benicale uku-obtaina ini ekupheleni kwenyaka njengoba ngibona ngathi akusese ngendlela benihlele ngakhona kubani ongangiphendulela leyo-ke before ngizwe ukuthi ihlelo leni bekukwenzani kahle ngikhona ukuyiphendula mina lina ngoba ngiba-emotional. Othome nayo ngibani? Ngimothome nayo noSonto. Sonto ngicela uzame ukhungiphe so that ukuthi sikhona ukuthi sifundise nabanye ukuthi kubaluleke kangangani ngoba kunabanye balile bathi kuba yini ngathatha imali lezi nizifakele ebhanki nor kwenziwe senza ama stop order. Yes nina nizibambele khona ngoba le abanye sebathoma ukudawuda sebathoma ukuthuka khulukhulu makuza endabeni zemali akhe usiphe stadwethu ngizwe ukuthi uthini wena ngapha ngakuwe ngiba emotional ngoba ekhaya nangicabangako si3 esikhona lapha egroupini and then besibeka imali sifuna ukwenza ihlobo kakhulu so ngibhlungu namhlanje umuntu abanikana imali zethu ezingaka wena
la ukhona uzibuzani ubalekane imali zabantu abantu bangayokusela ukube bengifuna ukuthenga amawivi ngithenga namatiyi ngithenga